O vodda, dannos posas estas. Giovanos carottaos han isparaus a notte de annu novu. Es cuminzau male su 2021 in vodda. Carchi giovanu posi un tentare, su 31 de Nadale, ha isparau mirande carchi lampione s'impiantu nuovu de sas videocameras e es ostau 62.000 euro e carchi antana de sa vidda. Su sindicu Cristina Sedda ermeda dispiaghi a posu ie successu e ha denunziau usta mala faina a sos carabineris, puite da su issa nos annau, no è giustu e totus paghino sos disatinos e carchi giovanu si un tenta de aere. Su sindicu a numene de totus os obordesos sighi nandennos. Semus inquietos e semus aspettandi e si pensa da isire ie ser divertiu a distruire una cosa de sa vidda. Una vidda ies onnotta po sa tranquilledade e s'onestate de sa gente e cada die si pone de impinnu po vie sa vidda insoro distinta solu po osar de bunu.